Ova situacija je pre svega obaveza za javni sektor, za preduzeće. Javno preduzeće imaju obavezu da rade dodatno, dakle se angažuju 24 sata, a ne samo u radno vreme, dakle to je jedna mogućnost. Takođe u ovom trenutku se ne postavlja pitanje plaćanja tih računa, dakle morat će da rade i bez obzira da li se nešto plaća ili ne. Plaća se samo osnovni troškovi rada mašina, odnosno gorivo i to je nešto što je predviđeno i zakonom. Takođe moguće se angažuju i privatne firme ukoliko je to neophodno. U ovom trenutku to nije slučaj, osim u pojedinim delovima. Ja moram da kažem da smo mi angažovali povremeno i privatne preduzeća da čiste pojedina naselja, recimo u Vukanji je radila privatni preduzetnik koji je svojim mašinama čistio. Takođe naše javne preduzeće su dužne da daju svoju mehanizaciju na raspolaganje i to se već čini. Vodovod i kanalizacija već ima jednu mašinu na putu ka Vukanji koja radi i to je, kažem, već sve dovoljno da se objasni vanredna situacija. Naravno, postoje neki drugi zakonske mogućnosti koje u ovom trenutku nećemo koristiti, jer, kažem, nije još uvek došlo do nekih humanitarnih problema, bar po onome što mi imamo kao izveštaj na štabu. Tamo smo konsultovali i policiju i Crveni krst i neke druge institucije. Za sada na sreću nema prijavljenih, kažem, slučajeva da je neko životno ugrožen u ovom trenutku. Teritorija opštine Aleksinac, ali, kažem, postoji opasnost jer postoje sigurno pogotovo u rubnim naseljima seoska domaćinstva do kojih je nemoguće stići i tu je moguće da postoje i lica koja su i životno ugrožena i to ćemo dogovoriti na štabu da se to danas proveri, da li preko predsednika mesnih zajednica, da li u njihovim naseljima postoje staračka domaćinstva i lica do kojih se ne dolazi često i o kojima nema informaciju da li su u ovom trenutku ugroženi ili nisu, jer to je ipak broj jedan da brinemo o životu i zdravlju građana, to je prva stvar, a onda o saobraćajnicama i o nekim drugim aspektima javnog života koji naravno moramo da uspostavimo i u ovakvim uslovima i to će sigurno činiti. Dakle, to je nešto što možemo očekivati. Dakle, ništa posebno novo za građane, ovo se pre svega odnosi na javni sektor, dakle na javne službe, oni će morati da podignu, da kažem, stepen angažovanja u ovim uslovima i nadamo se da će to biti dovoljno da se uspostavi normalni život na teritoriji opštine Aleksinac. Ukoliko, kažem, ne bude nekih daljih pogoršanja vremena, onda ćemo sigurno u skorije vreme i proglasiti